मैं मुखरम सर दोनों एक इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबम Manung Hutna हारिबा 360 degree analysis of news and events ता मयाम बुतराम लोकचरी इंग्लिश अंगनी सुबन मंगागी जून की तारीख तरह मंगादा पार्लियामेंट ना पास तौखरब मतुंगदा हारिबा चहिसमक 2005 की अक्टूबर की तारीख तरह मंगादा एक्ट ऑन खरबा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 नतगा RTI एक्ट मियाम हाइनरिबा 2005 की एक्ट असी हौखिबा जो हुजिक चथरिबा हाइबा तारे जून की तारीख तरात्रे तकना लेपन चथरिबा दुग अगस्त की तारीख तरे फाउबा लेपन चथगदरिबा दुग मॉनसून सेशन पार्लियामेंट की मिफम मसिगी जुलाई की तारीख तरागा मापनदा मसिगी अमेंडमेंट बिल हाते मसिगी सेमदोकनबगी बिल अमा RTI Act 2005 को अमेंड तनुगदमक्ता RTI Amendment Bill 2009 से इंट्रोड्यूस तौखरे तारीख तरा मापनदा दुग तारीख कुनगनी थोइदा लोकसभा दा अपोजिशन की प्रोटेस्ट हरियाणा दब मरकता हारिबा बिल से लोकसभा ना तारीख कुनी थोइदा जुलाई की कुनी थोइदा पास तौखरे दुग राज्यसभा दा अमुक्सु अपोजिशन की को यानिंग दब मरकता है बतारे हारिबा बिल से सगतबगी मरकता जुलाई की तारीख कुन मंगा से अमुक हारिबा बिल से अरोइबो ओइना पार्लियामेंट की हाइदि राज्यसभा की पास तौखरे मरमद मसी एक ओलक्पगी प्रोसेस लेरे मरमद अथुबद मसी एक ओलानी अदुबु अमेंड तौदुसी 2005 की RTI एक्ट से अमेंड तौरगा मसी RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 हाइदन लाकदोरबनी अदुगा अमेंड तौदुसी मरुओइना स्टेट नत्रगा सेंटर के लेबासी के स्टेट मयाम नत्रगा सेंटर की ओइना लेजरिबा कोई इन्फॉर्मेशन कमीशन सिंह असी के मनुंग लेरिबा चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नत्रगा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सिंह असिगी मागी टेन्योर से चाही मंगा ओरमबसे मागी मथौ तौबगी टाइमिंग से हेक जॉइन तौबदगी चाही मंगा ओगेदबसी मसी सेंटर न लेपगनी हाइबनी मागी चाही क्या ओगेदबन हाइबसे प्रिस्क्राइब तौरगनी प्लस मखोइना फंगंबा सैलरी एंड अलाउंस सेंटर न मसी प्रिस्क्राइब तौरगनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट मखोगी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस मखोइना तौगदब सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस सेंटर न प्रिस्क्राइब तौगनी हाइदुना हान लेजरंबा RTI एक्ट 2005 की सेक्शन नंबर 13 सेक्शन नंबर 16 अमदी 27 सी अमेंड तौबनी याम पिकपा अमेंडमेंट बिलम खंगनी चेना अहुम खक पानमनी चेना अहुम खक सिदा चेना अमा मखाई हाइबे याय लास्ट पेज सिदा दि केमतसु इबनते अदुना ममांग की फ्रंट पेज तसु तंखाई खतन इरिसे अदुगा सेकंड पेज सिदा फुल पेज इबनी पेज अमा मखाई की बिल नि पास तौखरिसे अदु भारी पेज अमा मखाई की बिल असिना एक ओलाबा मतुंगदा कोई RTI के राइट टू इन्फॉर्मेशन की कोई मियाम द लीगल राइट अमा ओइना लेबासी के सिटीजन खुदमंगना कोई लेंगाक्तगी नत्रग एनी कोई डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी दगी इन्फॉर्मेशन लौनिंग मतमदा मागी राइट टू लेजरमबदु मदुगी राइट टू द मागी इंडिपेंडेंस द फ्रीडम द मरोइना मसि सिंगनबा लाकद्रा हाइबगी अपोजिशन सिंगे माइकैदगी अदुगा लेबाक पुमदसे प्रोटेस्ट से अदमक लागनरी मरमदन हारिबा RTI Amendment Bill 2019 असigi matangda karino haibase khangnabgedamakta ngasi khanana nugudamte impact news ki studio length no lebiribasi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki legal department ke convenor oibiriba oja Soubam Nongpoknganba ahamta roja Nongpoknganba taramlok cheri welcome to the show appreciate you joining also joining us CPIM gi Secretariat Member oibiriba oja Sharat Salam ni oja Sharat Pusu taramlok cheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Human Rights Alert ki HRA Manipur gi Executive Director everybody oja Babloo Loitongbam ni oja Babloo Sutaram Nokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan basi ai BJP da damag lakchari oja hoji phawgi oina koi opposition ki side gi amaru oina Lok Sabha da su Rajya Sabha da su opposition na yadana adum pass tokhiba kenu to majority masing yamba members se koi ruling gi oibani na damag pass ti togre pass togge ta yam yaning da na pass tokeni mar mandar masina pass togisina mar moiduna koi RTI gi koi mioi ba amagi lebasi ki citizen ha ta citizen sing na phanari ba legal right to acquire information phangba ki hak si masile singna bala kani maroina hairiba information commissioner sing natraga CIC chief information commissioner sing asida control torpa taragadi makoi mathong ni tawanga moi ultimately akoi gi right ta singnar kani maramadra masi RTI amendment bill nate masidi RTI elimination bill ni gaina MP Shashi Tharoor naga phangdo ki wafum lai BJP oina de masi yamna phajaba maroina कोई इन्फॉर्मेशन कमीशन सिंह है तर कमीशन सिंह सी हेन बेटर फैसिलिटी फंगना भी दमता पांगथोकनी है अदुबो स्वाइसिदा हिडन एजेंडा लाई है सुमयाम हैनरी करी ओइना थबिनगी BJP की माइके दगी इज देयर एनी हिडन एजेंडा टू कंट्रोल CICs and ICs हिडन एजेंडा है पोतु मदी लांगनी तसेगना हागदी अखोइना हजिकी अमेंडमेंट बिल इटसेल्फ पास तो अमेंडमेंट है मसिगी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन मसाज हाइबा पुरेबा अमेंडमेंट से रेशनलाइजेशन है कम रेशनलाइजेशन है चम चम पोनी अखोगी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन से हाँ थाक मान लेरमदु इलेक्शन कमीशन की मागी मथौदांग सिंसी मासी अखोगी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की थाक मान लेबसिदगी मोई लेवल से तसेंगदी मानफम खरा थोकते अदा मसी माई मागी लेवल चप चाबा लेवल त पुरकदबनी हाइबा यामना अदुम फजब वखलुन दुगि मतुंगिना तौरप एमिनेंट बिल
मसद हिडन एजेंडा लई नत्रगा अदि आई मोतदी कोई कांग्रेस की प्रचार है बता रहे मैं कांग्रेस की दी एनीथिंग बीजेपी ने बोतरोगदी बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने एनडीए गवर्नमेंट तरोगदी कहीं हाइहोदब यादे तोहोदब यादे हाइबदुगी वखलोनेना कोइना माने थम खंजई अदुगा मसिगी रेशनलाइज जि लाकंदा अदुदा कनोसी कोइगी हुजिकी इलेक्शन कमीशन सी मागी हाने तौम सॉरी कनोगी इंफॉर्मेशन कमीशन सी मागी तौम तोपदु नियम चुमन तौजरकनी ओनली अखोगी पर्पस रेशनलाइज तौबदु खतनेबा मसिदा मसिना इलेक्शन कमीशन दु इंफॉर्मेशन कमीशन मपांगन सोंदहनबा अतक हेना फानी कंखकन करीमता यावदबा यामना लेरिबा थाक माना लेबा लेफम तोप थाकतुदा थमगा मागी तौफम थोग मथौदांदु फजना तौरि हायरगा अतै इति लेबा ब्रांचेस स्टेटुदी बॉडीज लेबा तै म्याम सिगदैबा मोइगे चांगदमनरगा करम मफमदा मागी लेफम थोई हायबा अखोइना चुमीना खंजम फमदुदा अदु कक तंबगी वानेबा मसिदा हिडन एजेंडा ले नत्रगा अखोइगे राइट टू इंफॉर्मेशन जी पूरा मंगहले हायबदुदी आइगे मोतदी मदु ओपोजिशन की मरोइना कनोई कांग्रेस की प्रचारनी हाइना दुमाइना थमजगे ओके हेना अदुगा हेना कोइना कमाइन तौना आइना कोइना मरोइना कांग्रेस ता हंजनी कमाइन तौना मसिना इंफॉर्मेशन कमीशन सी मांग तांगे दोइनो मरोइना कोइना मागी मेमोरेंडम कोई मेमोरेंडम असे मागी कोई एमेमेंट बिल मसाना याव मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मसाना यसिदा पॉलिसी रूलिंग पावर सिदी हान ले मदु केम सिमदोप लेते अना पुनम हुजिक लाइबा मागी कनो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड तौनी हाय पोजु रूल दु सेम काना तौदुनिबा अनटिलेस रूल दा हाप्ट्रि बोगदी मदुगी पोतो केम लेते मदु सेंडोक अदो इदुने रूल दु कोना सेम कदौनिना मानी रूल दु दा होय मयाम हानि सी हिडन एजेंडा लेबा है से रूल दु दा करिगुमा रिफ्लेक्ट तोरक तारगदी हुजिकती ओनली सैलरी दा सेंटर न प्रेस्क्राइब तौबा स्टेट की खुद केम यावद्रे अदगी मागी टेन्योर सो हाना चाही मंगा लेन मसदी हुजिक चाही क्या होगे दोना हाइबस केम हाइद्रे अरु सु कोना फिक्स तोरक यारी अदुगा मु लास्ट बट नॉट लिस्ट मखोगी टर्म्स एंड कंडीशन है तर सर्विस की अदुसु प्रेस्क्राइब तोरकनी हाइबने दोना रूल्स त करी लाकते खंगदबनिना अदो इदुन मयाम हिजन एजेंडा है अदु ओजाना कंपैरिजन तो भी मतमदा को इलेक्शन कमीशन के इन्फॉर्मेशन कमीशन का अनिसे मानबो यारो है ये वहम लाई अदो इदु होय इन टर्म्स ऑफ सैलरी द मानंद बतारगा सु होय हाना इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सी न फंगंबा सैलरी दु CIC न फंगंबनी मानना है बतारा माय तोदना इलेक्शन कमिश्नर सिंह न फंगंबदु कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सिंह न च मानब फंगंबने तो हुजिक मानंदनबगी वाफम दुने लाइसे मानी अदो इदु तो याबा तारगसु अखोगी मोगी टेन्योर है तारे सर्विस की टेन्योर सिदा 5 years ता हाना लेजरमबदु अदि सेक्शन नंबर 13 नंबर सेक्शन नंबर 16 13 सिना सेंटर गिनी 16 सिना स्टेट गिनी अनि मत सही मंगा मंगा लेरमदु मदुसु सेंटर ने प्रिस्क्राइब तौने हरपदुदा गवर्नमेंट ना सेंटर ना है तारे इन्फॉर्मेशन कमीशन सिंह असि कंट्रोल तौबगी वाफम मा दाद ममी चावना ताबमदि उरी करी हाबिन अइना खंगी करी मम कमाइन तोना कंट्रोल तौदुइनो छि मदुगी चाही मंगा ले चाही मंगा नॉट 5 years चाही मंगा ले अदुनि ngai हाबिजे रेशनलाइजेशन ने हाइजरि से रेशनलाइजेशन तौप मतमदुदा कम मोंग द सपोज चाही जे खुदम होइना रूल सी चाही मंगा हाइना तौरमदुगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेपकनी हाय लेपकनी हाय मतम से चाही मंगा होय मरी होय अहुम ले मदु हुजि खंगद्रि अदुबु मंगा बु हायरो मरी बु हायरो अहुम बु हायरो अनि बु हायरो मदु रूल दा हापदनिबा अदंग सही रूल मेकिंग पावर मागी सही एक मेन एक्ट यावजरिबा रूल मेकिंग पावर मरुइना कोई सेक्शन 29 सिददी अहुम अमत लेतिबा ओके अहुम ब लेतबा सिदैदा माना हायरिसि रूल खुदिमक भारत कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सेम्ब रूल एक्ट सिगी मखादा सेम्ब खुदिमक पार्लियामेंट पुथोकनी ना हायरि अदा ngसागी फै फते नैनदुरि म्याम जु पार्लियामेंट अमुक नैनदुइनेबा पार्लियामेंट नैनर मतुना पार्लियामेंट यारगा तब पोतुदा अमु मदुदा फै फते हाइबसे आइगे मोतदी मदु कितंग हाइबन बथो पार्लियामेंट या भाइसे अपोजिशन लोय वर्कआउट तो लोक सभा दसु राज्य सभा ददी सिलेक्ट कमिटी द थाद बियो हाइबकी डिमांड तागदी आइना हाइजिंगा सिगी एक कोइन एमेंडमेंट तौरिसे मसी बीजेपी की तमुक्तनी ना हाइब तारगदी बीजेपी ना मागी खुदोंग चाबा येंगनबगिन हाइबदी मसिगी एकसे मसिगी मेन एक्सने एमेंडमेंट बिल सी एमेंडमेंट एक पास तौग्रिसी मसिगी एक मेन एक्सने लेरिगे लेरदौनेबा ओके लेरदौनेबा अदु तादी बीजेपी ना पानु सिंग सही चाम पाइरने पादोइबा ममदी बीजेपी ने हेक लेरिगे मसि खुदोंग चाबा लौने पादबा मथंगदा कांग्रेस लाकपे मथंगदा से कम्युनिस्ट लाकपे मथंग अतोप पॉलिटिकल पार्टी एनी पॉलिटिकल पार्टी लाकपेबा जब मानवा पोतनेबा लेदोसे माने कांग्रेस तंबु लाओ कम्युनिस्ट तंबु लाओ अतोप पार्टी अमन बु लाओ चमाना पोतो मदुदा बीजेपी ना हेना खुदोंग चाबा लौरगा मसिदा हेना ओटने बफि पोतु नत्तेबा चमाना फिम नि लेसे माना बु लाओ इन्फॉर्मेशन कमीशन इंडिपेंडेंस अटैक तो वफम केम लेते मदुना बीजेपी ने हे मसिने खुदोंग चाबा लौय है मफम सुलेते कयगुंबा
masida semdok chijin rule da semdok chijin tawi har ga rule du parliament ta puthor ka daban madura puthok pada koina maram di gasi bawda koina nampu sapu tawdana heta kano torani haibi wati natte adubu reasonable maram chana yel agadi koi loimuk tawridana maram chan hekta akoi pamdi hai na walkout torgadi that's a different issue. Okay, select committee the thada view haibagi demand of scrutiny ge damak da hariba bill se pass tawdinga da aro ibo ina Rajya Sabha gi select committee the thada view ina mayamna di hai ki adubu voice vote ha tare 117 vote phangkhre aduga in favor da bill gi aduga opposition da koi against ha 75 khatana vote se phangmani na ultimately majority oi biznina bill se pass tokre Rajya Sabha da su ai uza Sharat Salam ge kari wahum thamini so koi independence maru mayamna kinner independence da sola kadra hai bani information commission sing asigi maramadu na center ki maike de gidi na te BJP ki maike de sumbal laiti habi wahum dilai adu hoji phogi oinadi independence da attack tawre hai dana not only congress katana dana koi ayamba koi lengak sigi policy mayam bu yengi ba khudi mak gi sumba makal gi observation hai tar lai ojagi wakari wahum thamin sigi matang da di koi gi mieng da su magi akoina khai ki ri ji sok kadran ki ri se magi akoigi magi economy power se masi centralize tawrapagi achobu ma mien tai basida haidi my salary allowance my tenure lepa hairi se magi akoigi bharat ki akoigi federalism da achobu sinaba amane mai he na magi economic power aduga magi terms and conditions kari kara mayam lepa khuding maksi magi centralize tawsala eba central government anybody function yes anybody BJP or Congress anybody function and more centralization I say see magi democratic right lo is okay akoi as a magi federal kind of structure sida aduga amana akoi gi magi si sumsoi dana masina mahaki commission gi board akoi gi CIC oiro aduga akoi gi state ki akoi kaino ero adu ani makki magi akoi independent functioning da masina sumsoi dana so hangani say for example sidi logic tai apply tawgadam ne bu ji akoina yengse akoi gi Hindu mythology na akoi da kai tambi ke da akoina Mahabharata akoi gi pandak na chumme khangna pandak pusu yokla iba tha iba adagi manang ganda chawra iba Bhisma Deva Dronacharya moise kari marangi damakta kaurapi mi changda lepkhino it is because maram di kaino da kaurakna akoi gi Duryodhana makoi gi magi economy du control tawke haibi arthadi hujiki matang sida Bhisma gi tolop to kaurakna lepya matam duda Dronacharya gi tolop to akoi gi kaurakna lepya allowance to kaurakna lepya aduna nuksi kharaba masu sing aduga chumme khangiba jagat ki mabungo bhagavan mak yauriba side to adu Bhisma Dronacharya yaw ya khite adumai tawdana automatically commission se bias soi oirakane my salary gi miyoiba ni magi short coming sing layeba my salary hena pamba allowance hena pamba magi terms of tenure do hena sangdok haningba adu my central government gi magi kaino du yeng leineba moisina adu automatically magi logic na magi apply tawraga akoina logic na high ridi automatically sida akoi gi sigi magi economy gi kaino ade mai tenure gi si loina moina control tawkhramni na makoi gi independent functioning da aduga magi independent manner da function tawba soidana sokaneba adu so boide magi democratic right to information se parjagi si da soidana soklakaneba adu ne ba ai koina kan so the BJP ki argument am laise koi maroina amend toriba 2005 ki RTI act se amend tori section number 13 section number 16 and section number 27 adu hairiba homak sida akoi RTI ki rule singa kaim affect of the only hairiba CICs amadi IC singi magi tenure magi salary and allowances amadi terms and condition khatani amend to duise atopa rules sing hadi RTI kamai to godage toro ha ado ado kaim to kuting jamal itabni na kaim to soi habagi argument amadi ruling gi lei ado ado de kari thambe ado ado da akoi ai hak na haijali se CIC aduga akoi gi magi information atai commissioner sing state ki commissioner sing si moi gi khutta loi pasang khara kanda rule sai du di kaisu na te ba rule sai je moi ga tanar ga sem do ngak tane rule sai je sargadagi toplong tarakadaba nate haba when adu control tawkhrati makoina oihanning ba mongda rules semakane aduna ne ba akoina select committee da thara na ba akoina yam kanna pressure pi rise aduga sigumba akoigi
kaino amendment gumba sigumba amendment ama porak tara boidi magi democratic right to information da koina signara ani magi independent functioning da akoi signara ani hai tara boidi select committee da thada da na consensus ama opposition ruling khai da na laibak sigi magi democratic forces da consensus porak dabane haina akoi di lawe kaino da directly magi majority do magi parliamentary majority aduna sigumba si sembase masi practice da aran bane na koi na lawe mai sungsoi soi da na koi consensus oina party khuding mang na yaba MP khuding mang na yaba adugi consensus am porak na bagi wa du ne ba koi na koi select committee da thada ba ga hairi se adugi thabak to adu da BJP gi government se akoi gi adu fuji ki NDA gi government Shri Modi na lusing ba pen se readiness laite okay select committee da thada biram bati jay हमने adu thada ramdre majority lei haiduna masi Rajya Sabha dasu pass tawkhre Lok Sabha dasu pass tawkhre na hoji gadget notification thoga officially masi act am oire amendment act 2015 olagani habi wakham lakne du masi legal right amani right to information is the legal right of every citizen of the country adu high legal right si hoji mayam haine si wakham ani ni masi rationalize torpone haba information commission mayam si he nam mapung phan gidam da rationalize torpone haba ma du amana masi RTI masai gi legal right to information si masi eliminate tor na bagi wafam amor kani keno to magi foundation do CIC amadi IC foundation o gadir bitu paira gadi yumbi pai tar gadi yum zum pai sakini have argument hujik lai nei se ozagi oza public oina human rights activist amoina kamai thambeningi masi wafam se akoina hujik ki leiribi issue se changchandring da RTI gi haurakibagi pot se krai di haurai no yes Mas legal right na in fact mas part of the fundamental right oi gadong hai ba hainari article 19 gi freedom of expression is akoina express tawdo se akoina poto khanga kan express tawdo ne ba khangdra gadi yaroi ba aduna akoi India gi history se hai pheding ja matam da sayap sing na matam amada India si dagi revenue extract to we yana ba adagi somehow territory si control to we yana ba lairamba bureaucracy se akoina so called India na independent phang matam da kaishu hong diba structure se ma exactly magi bureaucratic structure dile hui transfer of power ne hari neba aduna large scale democratic uprising am laktana power se overthrow tawgidana revolution amagi product na teba India se aduna luridi hanagi colonial structure mayam bureaucracy mayam do adum follow tawbunina India se sahi humbudra maning makha tama agasu ngasai gi governance ki systems di hanagi secretive oiba mayam khanghandaba kano achau sang khardang khangbagi poche sum leibada masi poche thugaidragadi genuinely democratic right praja myam na phangbaji phangaroi maramdi corruption asiamna endemic ori si karigino praja di khangdi ba government policy si karino ba kamai function tawge khangdabina akhangba kharaduna monopolize tawraga khajik khajik pithorapadu da adum mai bap ina akoi achau sang sing na pbd na nungai leibane ba aduna masi thugaina na bagi philosophy da karigumba akoina democracy ne haitaragadi if it say it's a government of the people by the people and for the people ne haitaragadi information se praja ne loi phangan gadong ne ba except honorable exception khara pithok pa yadaba secret oi khara gaidi guard taw gadong ni but as a matter of rule government gi any information se any citizen na access to ya han gadobuni magi tangai phadaba exception du khara lehoraga haibagi philosophy se ne ba akoi gi RTI 2005 the puthokrise and this has actually India da yamna mayam appreciate tawne one of the best right to information act ne na laibak yam thibadi hujik NDA 3 na hujik moina su yamna unprecedented majority am enjoy tawrabani na moina apam pamba bill in matam da hujik kanam to oppose to busum namdre adda ngasai takpiri bodo magi kano di substantive oiba poti sokte adu hujik soi se ma adugi substantive oiba potu run tawdoriba commissioners sing sigi power and functions ji dilute tawthorak pai pot neba hoi dilute tawthorak pani jo haibi ade adum pu uncertain ohelak pane ba hujik legi se haidina haidi hanana clearly magi terms and conditions magi perks and privileges me am do well defined in a statutory provision amada yaurambado hujikti central government gi discretion da lakadorabane ba aduna central government gi whims and fancy da tolok kya chadori ade kamai tawdana moigi perks and privilege me am pidori tenure na kyam lai doino hoise mi amana sum decide tor kanda
institution do independently function to budi ngama roeba sai oda sir na su yam phajana thambi re poto sai Mahabharat ki example da ai after all ai gi paycheck I riba mi du da ai gi loyalty se leitam ne ba ada hayeng moina akhoi da keno yam na question yam hange haina paycheck to balong kakhat pang mai power do som da government do lai taragadi kadai dagi independently function to ya doino aduna democracy ma function to ba haiba is the institutions sing maru ina sumaina independence of judiciary human rights commission gumba RTI gumba sai ombudsman act ma to doise sarkar na to is chumibra lalibra haisi examine to doriba body sing sidi yam independent oina magi statutory oiba mawongda magi rights and privilege power and functions ji mayek seng na pibam darkar oiba aduna masi senghalakta haibase masi any intelligent observer amana yengba matamda masi tasengna hairagadi magi independence and autonomy of RTI gi commissioners sing says the attack torpani hedana lobada ai thoina laloidra hedana khanjei maram di strengthen tawge hairagadi kanamta sawreba aduna sagi adugi migi kaino dugi function tawna base to satura abanina masana poto hairak pata bane institutions indo aduna strong institution is justice amadi akogi good governance ki yam tangai phadaba principle ni aduna masi sohalakba haibase masi afaba natte yamna progressive oiba step natte masi regressive oiba step ni aduna masi akoi section yeng darkar oi heba khanjei okay progressive oiba step natte regressive oi habagi opinion su lai hai tare so mathang sai dai na oja Soubam Nongpoknganba lak chini si not only RTI si legal right khatana tana we fundamental right am suni constitutional right am khani fi constitution ke article number 19 ki 1 ki is the your letter freedom of speech and expression adonam high freedom of speech and expression is not only koi wangang thokpa yaba khatudana tana koi right to gather information done acquire information phangbu yabi adona constitutional right am fundamental right am legal right am hom se punsa laga leiba tum right am khangni adona adum right lauga duriba body dudi koi independently run to matok ta madu any form of koi lenga ki maikedi interference le henda matok ta have independently tham aduna independence to the somewhere hit torkani have ni aduga legal rights oibnina fundamental rights oibnina constitutional rights oibnina hari body sisu constitutional body amam otum thok ta brang sai gi koi election commission sina koi constitutional body on lorga koi information commission sina constitutional body amo in lobang am demar salary man ba yate have no singo mayam adi dissimilarity would never honor koi wahum jawri se otherwise this is constitutional right to safeguard to no like independently run to matok tai independence attack to we film lai have kari wahum tam ihal am do jiki am technical point masi constitutional body ki status ta legi da bani hai matang mati matang da in hajaning se ko CIC right to information act na constitute to body amani da adigi mo khoi ki election commission sina mo constitution ma chad yaujaba constitution dum inherent yaujal leraba adu important adu da khena badu lei hai tare amane statutory body ni information commission sina adu election commission na constitutional body hai tare and amane statutory body obuga amana constitutional body ani du khena badu adum obviously koina mek sen ure adu ani du khena badu hana statutory body amoina leiba ko information commission siga constitutional body amoina leiba election commission hana manna thammadu no amani statutory body ni amani constitutional body ni ani du level to magi rationalize to aduna koini tam sinai ba tam rationalization ni hajari che okay ada hujiki aina matang chi hajani na piuja Babloo takpi gi ba CIC gi independence paycheck chi balaun ka gadi adu ki hinba ma lega independence mangani hai matang gi paycheck chi matang chi de akoina rule si semagri rule si sem matung da hana appointment CIC ji appoint tawre adu rule si kona semaga rule apply tawgudaba natte rule lamai je leijare akoina ju haina basu leidana law has to be certain law chi hana mayak sena le kan da madu law do koini ingadoini ba madu koini enforce tawgodoini ana kana gumba ama appointment tawdringai da rule si hana leidoini adu rule si lei semi ba rules parliament up ya gadori ba rule si tagai ya parliament ge aya ba yaudana in ba yaroi doini parliament ge aya ba yaurge in gadori ba law si rule si leira kan da ne ba koina appointment tawduise karigumba masu law rule si sem jegi mamang de appointment tawta gadi ek masasna dum
इंदोई एक मसा हान लेजरी इंदोई अदा होजिक किनरीसिना रूल से सेमगा मतुंगदा पे चेक कंट्रोल तौरकनी हाइबगी वाफनी अदो पे चेक कंट्रोल तौरगदी इंडिपेंडेंस मांगने हाइबगी वाफनीबा अदा पे चेक से कमाइन कंट्रोल तौदुनी से पे चेक कंट्रोल तौबदी अइना पिदिंग मतमने पीबा ए नंग सर्विस तो पामद्रे पैसा पिरोय हाइबगी शक्ति दो लेरकांदा पे चेक कंट्रोल तौबगी वाफम दो लाखदोइनिबा हौजिक हौजिक की ओइना लाखदो फिल्म सिदी रूल से लेमत रूल से लुपा चामा पीगदमनी त चौंगा पीगदमनी हारे मदी चौंगा दगी ए नंग तब थबक तू पामद्रे चामरीदा हंदरके हाइबा याबा होंदे अना मसिदा पे चेक कंट्रोल तौरगा इंडिपेंडेंस मांगन बी वाफम दि लेते हाइताना मरमदी ऑलरेडी लॉ सी रूल मा पीगदब अमाउंट मागी सर्विस कंडीशन मागी अलाउंस खुदिमा रूल्स द लोइन मयक सेंग ले दोने मयक सेंग ले मतुंगदा मदुगी कंडीशन दु यार मतुंगदा लाकदर मिदु खलैब मिदुना मागी तोलोब हंदगनी नत्रगा तोलोब हेंगकनी अदुना नत्रगा सर्विस कंडीशन दु फनगिनी हाय पोतुदी मदु होंगदोंजिन या पोनते अदा होंगदोंजिन यादो पोतु होंगदोंगिन तौरकनी हायना अकीब लेरगदी मदु खिता हेना कीबा ओइन थोकनी नो मान थमजे ओके अदुगा अनि सुब कनुका मगा फेडरलिज्म मिता ओके पॉइंट तो खराब खा जाता दिंगे तो जब ब्लूगी हाइदी हुजिक अखोगी इन्फॉर्मेशन कमीशन की स्टेटस सिदी डाउनग्रेड तौरेदनको हाना इलेक्शन कमीशन गा मानरमदु मानहंद्रेबा होय थागी ओइना होंगबदी यारोय अदुरगसु डाउनग्रेड तौरबनिना ऑब्वियसली मागी पे स्केल दुसु डाउनग्रेड तौरकदोइने हाइजरिबा अदुनदी ngसागी फंडामेंटल राइट अमा हाना अखोई कांग्रेस की नचदे बीजेपी की नचदे अदुंपु यूपीए की गवर्नमेंट ना 2005 तल तैरमी बस स्टेटस सुदगी डाउनग्रेड तौरबनिना हुजिक अदुगा हुजिक अखोई रूल दुसु उजद्रिबनिना अनोवर सैलरी एंड पर्क्स की रूल दुसु उद्रिबनिना डाउनग्रेडेशन अमदी स्टेटस अमदी हंदगरे अदुगा मखा ताबा मो हंदरखिदोरिब्रा नत्रगा अदुगी हानगी लेवल थंगदोरिब्रा हाइबदुदी अखोई ऑब्वियसली कंसर्न खरदी अदुम हुजिक लेफम थोब्रा अदिगे रिप्लाई मचा न पिजगे ऑब्वियसली डाउनग्रेड तौर चुमे मरमदि हाना लान वांग थांगलम पोनेबा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अमगा स्टेटरी बॉडी अमना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अमगा हेम साइड लेभम थोकपुदु हानिगी एक तो यावसिना मानना थममन हाइतार अदा मागे लेभम थोकपुदु हौजिक तौरिसिना मागे लेभम ए अमन स्टेटरी बॉडी अमना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नि न मागे लेभम थोकप जगा असेंगदु सीनी हाइदना असेंगदु पुरकपनेबा हाना लान तौरम भाइतार हाना लान तौरमदु मागे असेंग मफमदु पुरकपदा मदु डाउनग्रेड की वफमदु नत्ते अदिगे मो ngसाइ अइना हाजबदो ngसाइगी कनुसिदी होंगदे एक मेन एक्ट यावरिबा सेक्शन 29 हाइतारे मेन के लेइंग ऑफ रूल्स पार्लियामेंट दा रूल सि कमाय करम रूल सि फै फते कन तौनो दोनी आर्गुमेंट तौनो दोनी मदुगी पोतुदी करिंता सेमदोक पलेतेबा रूल सेमकदबि रूल से अना सेमकदबि रूल दुगी मतुंग नेबा अखोगी मागी पक्स खंगदे अम खंगदे लाकदोजे ऑब्वियसली कनोना कन इलेक्शन कमीशन दुदी मानररोय हायरबनिना मरमदी रूल अमा हाइबसी एक तुगी मागी परव्यू की वांग मद सेंब याबदी होंगदबनिना मरमदी मदु एक सेंबद मदु अल्ट्रा वायर्स द एक एन हाइड्रोमिना मदु रूल दुसु इनवैलिड ओइदोरिना लेरिबा एक तुगी कनो दुगी परव्यू दुगी मन सेमदोइनो ऑब्वियसली कनो गदी मानररोय इलेक्शन कमीशन गदी मानररोय अदु मागी असेंबा स्टेटुदी बॉडी अमोइन लेफम थोकप थाक्तुदी मागी फंगमम थोकप हक्तुदी अदुम फंगने अना मसीगी डाउनग्रेड तौबा नत्रगा अपग्रेड तौबगी वाफम यावदे मरमदी हान लेजबा पोत तू लेभम थोपदुदगी हान एकना वांग थममदु ए मागी लेभम थोप सिनिन पुथरपनिना अदा मसीसी अदुना साइ पे चेक की वाफम दुसमसु आइनो जि थमजबगी दुमाइना दुमाइ लेरबनिना तोलोब से लुपा अखोइना अपॉइंटमेंट अमा लवु मतमदा लुपा लिसिंग अमा फंगनि हाकन अखोइना अप्लाई तौरिनेबा मदु आइना हाना आइगी ममांगदा आरआर सेमजगी ममांगदा मदुगी ममांगदुदा लुपा लिसिंग 10 फंगमनी फंगमबनी अदुना मान लिसिंग 10 फंगे तो थबकतु मदुगी इंडिपेंडेंस तु मदु अखोइदा लेरो हाइबि यारबा इंडिपेंडेंस सपोज कोई वर्स्ट सिनारियो केस द खनरसेबा वर्स्ट सिनारियो केस द खन मतमदा से इवन कतौदना मासी नमफु सापु तो नंग सर्विस धमका तो मरमदी मदु होंगदोपो याबा होंगदेबा तौरेना खल्लसेबा तौ मतमदा ऑब्वियसली ngसाइ रूल दु अप्लाई तौनेबा रूल दुदी ऑलरेडी सर्टेन ने जगने लेंग लेजरनेबा रूल दुगी वांग मद लागदी अखोइजु अखोइगी मदुगी रिमेडियल मेकानिजम मयाम लेजना कोर्ट नु मयाम लेजरिना इंडिया से आमना कॉम्प्लिकेट सी गवर्नेंस आमना कोई कदाय दनो चेक एंड बैलेंस फजना लेबा
फिवमनिना अदगी चेक एंड बैलेंस दी मसागी इनबिल्ट मेकानिजम अमा लेजबनिना Okay. होजि खेमदोइबा रेशनलाइजेशनसिना मदुदा सोलकनी हाय पोतुमदी खितंग मरम चाबो वाटप्राना अदुमान थमजिदो ओके हाना सोइना लेरंबा सिस्टम दो चुमथोकपनिना हेन एफिशिएंट वेन हेन प्रोडक्टिव ओन गिदमक्ता राशनलाइज तोरपनी मदुगिदमक्ता हाइरबा बिल सिदा सेमदोक हाइतारे अमेंडमेंट असि तोरपनी हाबने दुग अमेंडमेंट से मरुइना मागी टेन्योर हाइदे कमिश्नर सिंग असि मागी पुगदबगी चही हादि टाइमिंग मसिंग जे क्याम कुइना पुगदगे दुग मोगी सैलरी अलाउंस कई ओगदगे दुग मोगी टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की कई ओगदगे हाइरिब ओम से कतनी सेक्शन नंबर 13 सेक्शन नंबर 26 एंड 27 अदुगा कोगी अतोप्पा एरिया सिंग कोगी RTI एक्ट के अतोप्पा एरिया सिंग दि केमता टच तौदबनिना मसिना सोन या केमता लेते ओनली राशनलाइज तोरकदबनी असोइब सेमदोकपनी हाइबगी वाफमनी ऑन देन ओपन तरजगे ब्रेक हम संजरके इंपैक्ट न्यूज में ताबले नुंगाइरबा पाउज Welcome back to the Manung 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hunana ngasi khana dirme basi aukiba July ki tarikh 15 da Rajya Sabha da pass taukiba RTI Amendment Bill 2019 ki matang dani Lok Sabha da su July ki tarikh 19 da pass taukrabani na hairiba bill asi parliament ki pass tawre maramudun masi athu matamda kogi gazetted notification officially tho matungda masi ek olaga ek oina chanaragani ek oina chalap matamda di RTI Amendment Act 2019 हरगा खंगना दुनी अदुबु मरुइना मसिद कोई अमेंड तोरिसिस हानगी प्रिंसिपल एक्ट 2005 की सेक्शन नंबर 13 अमदि 16 अमदि 27 दु ओइबने तोप एरिया सिंग ददी अमेंड तो बना तबनिना मसिना थोइदोगना कोई इन्फॉर्मेशन कमीशन सिंग सिगे लेबा सिदा लेगदुर स्टेट की इन्फॉर्मेशन कमीशन सिंग नत्रगा सेंटर की इन्फॉर्मेशन कमीशन सिंग सिदा थोइदोगना इंडिपेंडेंस ता अटैक तो गदब लाइती है वफमनी अदरवाइज मसी राशनलाइज तो हाना लान लेरमबदु हेन एफिशिएंट होहनबा सुमथोकपा हेन एफिशिएंट होहनबा हेन फजना थबक तो हनुगिदमक सेमदोरपनी हाबी वफमनी अदुब स्वाइसिदा इना ओजा सरत लाक्सनिंग से होई याम कन्नदी मसी पार्लियामेंट दसु यानिंगदब फोंदोखी तारगसु मसिंग हेनबनी पास परि तौखरे तो स्वाइसिदा कोई इंडिपेंडेंस ता अटैक तोरकनी तो ओय हाबी वफम सु बीजेपी की वफम साइड की थंबीरे दुगा मुझे कोई इंडिपेंडेंस ता अटैक तोरकनी हाबि से मरुइना से रूल दो सेमक तारगदी इंडिपेंडेंटली अदुम इन्फॉर्मेशन कमीशन सिंग अदुम लेदो माली रूल ओइना सेमक तारगदी रूल दुदा कोई चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से कमाई खनगदगी अदुगा खनगदगी हाबगी लेआउट अम लेतो माले मागी सैलरी सु सी ओइदो वाले ना लेतो माले और माइनी यंगबिदब्रा अदरवाइज अदुम कहता रहे कोई सी हाइरिब स्ट्रक्चर मैम से मागी टेन्योर बोइरो नत्रगा मागी सैलरी बोइरो मसे टाइम टू टाइम सेंटर ना अदुम चेंज तोरगा लेनी हाबगी मयाम दा लेरिबा अप्रेंटिस अदुमाई ओइदब्रा अदरवाइज मसे रूल दा रिफ्लेक्ट तोरो इनकन बिब्रा करी हाबिनी रूल्स सेम्बसिसु अखोगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना अखोगी माई टेन्योर अदुगा मागी पे अलाउंस मोइना लोइना लेपनी हाइरमनिना मागी रूल सेम्बसे रूल्स ता यावदोइनी टेन्योर हाइसे रूल्स ता यावदोरिनी हाइरिने हाबा अखोगी BJP की स्पोक्सपर्सन की वासे ओके अदो टेन्योर हाइसे सेंट्रल गवर्नमेंट ना लेपनी हाइना हाइरमनिना फ्रॉम टाइम टू टाइम टेन्योर सु सेंट्रल गवर्नमेंट ना होंगनबा यादोरे ओके टाइम टू टाइम था मंगा द होंगदबा याय तरुक द होंगदबा याय चही अमदा होंगबा गी थबक तो अदुदी एक तुना पुलहंदरे चही हानगी ददी चही मंगा ओइगदबने रूल्स की वा नतेबा एक टू द यावजबने को अदुददी सेंट्रल गवर्नमेंट अदु गवर्नमेंट कनागी खुद थिंजन ngam अदु टेन्योर लेपसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेपनी हाई उनिना सी लॉजिक अप्लाई तो कान हाइदि फ्रॉम टाइम टू टाइम अदु मा चेंज तो ngam माकोइना अकोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से पाम दरोने ओके पाम दरगदी महाकी अकोई खरा अकोई गवर्नमेंट का मुकनाबा अम थोने मुकनाबा अम थोबा सी मुकनाबा थोखिबगी अहा अकोई खुदम खरा पिजगेबा से अकोई कहीं एनडीए की अखोगी सेकेंड एनडीए गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर अखोगी मोदी जी ना अखोगी मादी याम रेटोरिक ओइमिना को अखोगी भारत सिदैसिदा अखोगी बोगस रेशन का से अखोगी मिलियन नि फुलै हैन हाइरोरे 40 मिलियन नि फुलै हैन हाइरोरे प्राइम मिनिस्टर आइसे लानागी वा ओइबे यादे प्राइम मिनिस्टर की वा खुदिंगमक अखोगी लैबाक सिगी वाने प्राइम मिनिस्टर हाइसे प्राइम मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर ने अद प्राइम मिनिस्टर की वा से सरकार की पॉलिसी ने लेबाक की वा ने अदुना अदु RTI की एक्सिना RTI एक्टिविस्ट ना थिगलु मतमददी अखोगी मागी रामविलास पासवान ना अखोगी सिगी थबक सि पुइदना अखोगी मिनिस्टर ओइमनिना अदु RTI की द माना मोइना पाखुम पि माई डिपार्टमेंट पाखुम पि मतमदना अखोई 23 मिलियन खक्ता ओइरमे ओके अखोगी
Prime Minister Modi si am embrace oiba adugumba akoi gi thodok akoi gi thokhiba akoi gi khara amale adai demonetization gi matang do demonetization gi matang do su RTI na movement tawrtana akoi gi kai tawrage hada akoi gi pung lauthokadaba akoi gi pung mari gi mamangda akoi gi CIC na gi order amadagi akoi gi Reserve Bank of India na akoi gi sigi wasi hana khanghalle si embrace oi khieba adai then CIC gi order amana akoi gi kaino gi akoi gi Prime Minister gi qualification gi matangda RTI da adu CIC order na madu disclose tawgadamni haiba reveal tawgadamni adu hujik Delhi High Court ta leiri reveal taw bayai taw bayade hedo si embrace oiba thodok mayam ma thokheba then adagi foreign dagi porakpa akoi black money gi quantum gi matangda RTI da hangba matamda Prime madu order du akoi gi pigadamni haina akoi gi CIC na order thokpada Prime Minister gi office na madu da cooperate tawde haibagi wathok lay aduna Prime Minister si gi akoi gi Prime Minister si gi magi NDA 2 gi tenure matam sida magi RTI gi hujik hana leiriba action maram oiraga mangonda embrace oiba thodok mayam ma thokhieba aduna aikoina ngasai gi akoina haijariba akoigi manung da hidden agenda laibra haise masi akoina aduna neba akoina haijari se adu ma embrace oiba thodok mayam thokpanina RTI gi sigi magi akoi shakti se central government na paisal boidi phani haina khanba ama laibra haisi akoi dagi question neba atopa amana akoi gi sigadi kitang mari di laina daba ama haita mari laina daba haidi atopa thogdo amadana akoi planning commission se akoi gi akoi NDA 2 gi matamda akoi gi niti ayok na mahut sindoi idana ada planning commission da 2003 da adagi 2013 da anirak planning commission da akoi gi Modi ji na akoi gi Gujarat ki chief minister oiringai da thogdok ani khara thokhiya planning commission da ma chatpa matamda si akoi gi kari thokhige haida si akoi health Gujarat ki health education aduga social development sing siga akoi gi magi economy gi development siga matching oidrisi kai no na planning commission da gi hangi bai wale he was very impressed that time also and man prime minister hek oirakpaga planning commission si gi mahuta niti ayuk sindo eba si gi mayam si akoi samjannaba daba yade akoi thodok sing sina maram oena RTI act si su khara sonda halaga central government gi khubam da thamnaba hotnai haise si akoi gi argument argument embarrassing or beyond a situation mayam later banina I remember RTI tholopati RTI lerum badagi RTI through the information mayam jaro thokramna seng do sabak phale RTI BJP spokesperson na hairiba sumaina magi downgrade tawba khotpa haise akhoi di yaning de haba kari maram gi no hujiki matam sida Manipur da aina apply tawja kan Manipur situation da yang kan di hujik si akhoi gi laibak si kanana sasan tawe laibak se loina mo ai hak kaino maming mathagi adugi wana tabada akhoi laibak si gi sasan gi chupli pai ri si akhoi Manipur gi state ki oina haijara kam da ko akhoi gi thikadar tran akhoi gi social worker that social worker tran politician then atopa amana akhoi black marketeer tran social worker that social worker tran politician they are controlling our society akhoi government se moina control tawre adu eta di high riba kangbu sing sibu check tawna bagi khwai athoba khulai se RTI ne ana high riba kangbu sing se RTI bu athoba khulai oi hanba khak pam de RTI gi institution se sigi independence se masi moi khut thingjan ba pam ba ngak ta ne hena thauhan ba mathau tarak pa matam sida magi independence da adai high riba akoi maru oi ba akoi gi check ki wa ama hai gi bedo adu ai hang na Mahabharat ki wa hai jari do al mai to na mai economy hai si control to khradi loire na yes magi America na ngasi economy control to ga loi to si nang adu sai yani yaroi adu hai yani yaroi na to si yam phajwa phum senu ja thambiri si embarrassing situation mayam lakpa duga thawra thang sigi solaka do leibani na masi thawhan ba yade maya khara pangdan matai habagi hadi panghan matai hab tare maya thawtar gi solaka do na
मधुसु पाम दिया है RTI मापांग कन्बा पाम दिखना सोंतन बा पाम है अतों दिखी मियंग दसु येंगे तो जब बदल लासन इज सीजना कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता रहा सो कोई एज ए नॉर्मल सिटीजन अमोन अंतर राइट एक्टिविस्ट अमोन येंग मतम ददी तसिंगना मसे सोलकनी हाइना उबिब्रा असा केनो द रूल्स ददी अमत सोक्तबनिना हदि रूल्स सिंग अतोप सेक्शन सिंग नम सोक्ति ओनली कोई फाउंडेशन बुदी ओइबा तारे कोई ngasai CIC सिंग हा इंस्टीट्यूशनल की बेस तो बुदी खरा सोक्प ममी दी तारे कंट्रोल तौने हैबने तारे डायरेक्टली बाय द सेंटर अदुना अदाय दु इंडिपेंडेंस मांगनी हैबने तो मांगोय हैबगी मरम से ngasai अतोप सेक्शन सिंग ददी हाइरिब एक्ट सिगी अतोप सेक्शन एरिया सिंग ददी अमता टच तौदबनिना अदाय दु द मांगोय हैबगी आर्गुमेंट दुनी इंडिपेंडेंस ता कोई राइट एक्टिविस्ट अमोयना कोई इंडिविजुअल ह्यूमन हाइद सिटीजन अमोयना कमाई इंग माने पोचे हुजिक अखोइदा क्लियर ओइब खरा क्लियर ओइद्रिब खरा ओके लेरे क्लियर ओइबदी स्टेटस ता हाना कनोगा अखोगी इलेक्शन कमीशन गा मानरमबदो इलेक्शन कमीशन गा मानहंद्रे मसे आइगी लैंग्वेज तदी डाउनग्रेड तौबने हाय अदो BJP की स्पोक्स पर्सन दी नुवाइतबसु याय अदु आराम चुमथोपने हाय अदुंबो आइगी दी अखोगी एज अ सिटीजन मोइने येंगबदी इलेक्शन की इंस्टीट्यूशन सिगा इंफॉर्मेशन की इंस्टीट्यूशन सिगा इक्वली इंपॉर्टेंट ओय मरमदी चाही मंगा की इलेक्शन थादग्रगा सरकार दु कुमाइन पालगे खंगद्रगदी अदुसु डेमोक्रेसी सि मांगनबगी मसा अमदम ओयबा कॉन्स्टेंटली इटर्नल विजिलेंस इज प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी ने डेमोक्रेसी सिदी अदुम चाही मंगा बो थादबदु नतेबा डे टू डे की ओइना करम पॉलिसी प्रोग्राम लौखली मदुदा अखोइना कमाइना कदाइ भाव इन्फ्लुएंस तो वयाय प्रजा की इंटरेस्ट वर्क तौरिबा तौद्रिबा सिदी चाही मंगा की रिचुअल दुना यादेबा एवरी डे in this 5 years every 24/7 active oina alert oina leiba darkar oiba adugi di single most instrument se hujiki RTI ki pots neba atuba amana sa ye rasana su thambi gi da federalism gi pot khar sokpra haiba gi question do hoi BJP spokesperson ju khitang thenge tobiram ne aduga makha ta gidre hayeng masigi pot si la akanda tasengna thengna ga doriba problem je yam chawda hanadi कनो सिंगसिना स्टेट गवर्नमेंट जे गवर्नमेंट सिंगसिन लेप्चरमनेबा पर्क्स प्रिविलेज कनो सि कमाइ तौदुइनो जे हुजिकति मेंबर सिंगसिगिदि कनोना लेपकदोइन सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल अमना लेपकदोइनेबा अदुना मोइगी सर्विस से कनोना सेंट्रल गवर्नमेंट ना कंट्रोल तौरनेबा अदुगा स्टाफ सिंगदुदि ngसागी हानगी RTI की द यावरिबा सेक्शन 15 गा 18 गा माली हाउ टू एस्टैब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूट हैबदुना अदुना गवर्न तौदोइनेबा सैलरी दो हयेंग आ सेंट्रल गवर्नमेंट दे लेपकदोइनेबा RTI कमिश्नर सिंगदुगी अदो मदु पैरिटी अम लैब ngमगदरा UP की RTI की चीफ कमिश्नर दुगा मणिपुर की चीफ कमिश्नर दुगा समानन पीदोरिब्रा अखोय ह्यूमन राइट्स कमिशन फंक्शन तौदसु डिफिकल्टीज मयाम लैगिदनको कमन ओइना अदमाइन हेक्ता इंडिया से चाउख्रब लैबाकनिना मागी लोकल स्पेसिफिक प्रॉब्लम मयाम लैयबा अदो अखोइन हेक्ता यूनिफॉर्म लो अमना दगलाउना थमजेलक मतमदा मदुगी डिफिकल्टीज मयाम लाकनी होय अदुना मसी अखोइना खंगद्रिब पोटनिना याम कन्ना हाइबदी यादे बट it is good to be sensitive because moina drop ta buduri missing sina su masi sensitive oiba darkar oi maramdi masi lairoi already akoina human rights commission ki functioning the khangeba maramdi high court ki retired judge chief justice na chairman oi gadong ne akoi di Guwahati high court ta pulap state taret ki oi banina high kano du retired judge laite be hekta atop state ki budi masana taja ba haitare aduna sigi port mayam chu hayeng rule simang ko tamda sensitive oiba darkar oi adugo hujikti tawudori di problem dual problem am thokodoriba commissioner sing duna central act na govern tawrani staff sing duna state act na govern tawrani adugo pay check ti hayeng central government di la oidoriba ko state ki consolidated fund du gi la kadoriba aduduna mu 7 pay piba ngam da bi problem ma'am thoi dumaina hayeng pay pi ngam dre na mu right to information commission function tawdabagi problem tholakadra tholakani haibadi nate ngasai gi thang do BJP की पर्सपेक्टिव तगी हेन थौहनदोरिम ने हारिमने हेन थौहनन मखोना मतमदा सिगी पर्टिकुलरिटीज मैम से अखोय थम्बदा का ओय हुजु रूल दु उद्रिबनिना अखोय कमेंट तौबदी यादे बट कॉमन सेंस ना हाइबददी सिगी डिफिकल्टीज मयाम अमा थोलकदोरिबा होपफुली अखोय लीगल लुमिनरीज मैम से यावबिरी मोइना फजन मसी टैकल तौबिरकनी न खाली अदुमकु प्रॉब्लम दी हुजिकी थोलई बसिसदा सी प्रॉब्लम की सोइना थेंगरकनी है ओके प्रॉब्लम कर दी फ्यूचर द उबगी ममिता है हुजिबु न क्लैरिटी दे लेते रूल्स लाक्रेमना बट रूल लाक्तब तारगसु हानागी 2005 की RTI एक्ट 2005 सिदा मागी सेक्शन नंबर 13 नंबर 16 ऑलरेडी 13 जना सेंटर की नहीं 16 जना हैंडल तोरसेना स्टेट की नहीं है स्टेट की इन्फॉर्मेशन कमीशन सिंह की अदुना 16 दसु अमदी 13 दसु यावरिसी मागी सेक्शन A सब सेक्शन 1 द यावर में से 5 इयर्स के टेन्योर
laini in harame adubu that will be replaced by for such term as may be prescribed by the central government project act sida yahodorab nei masi gi term se kyam ogeda ge have central government na prescribe tawni hai na act sida palag le to hana di chahi manga oini na act sida dum palme rule ga sona na tabe act sida principal act dum yaro lebani principal act yawja le bodo hoji chahi hum dang ohelasi na traga chahi mari dang ohelasi ama dang ohelasi har ga su hoji hapakte only will be prescribed by the government har ga thado central government and my to na salary ka kaisu kamai le ka ge have that will also be prescribed by the central government hana de haramisi center ki CIC organa madu chief election commissioner phangi salary do phangni habne duka EC information commissioner organa election commissioner na phangi do phangamni habne duka state ki dana koi gi election commissioner na phangi duka cha manana state ki CIC na phangni habne duka state ki information commissioner sing na phangi duna my salary duna koi gi chief secretary na phangi ba mai phangamni habne du project that will also be prescribed by the central government hare hadi hanadi kana salary je kayam ogeda ge have already paisa masing haidraga suma gi pham masing du clearly taksar le rame madu lale haidu ribra hana de clear haidu mayek seng na tam badu lal ojang sei hana lala ma semdorok bane havne hana mayek seng na tam badu lokho ga bujing mayek seng na badu will be prescribed by the central government haibisina hena mayek seng da basina sina summi haidu do ojana de aran ba semdok ni hai adu aran ba semdok ma ba jana hena chamum na ba hena mayek seng da ba madi mami tare hujiki na aina mu hana repeat tawdore amana constitution maker mayamna election no adu area da nata bida clear ka tham da will be prescribed by the central government haijari je han election constitution semba kangbu singna election commission ama darka lai habis ki importance khanga matung da election commission si kanu hapame adige mo madugi right to information ki matang la pukanda ji akoina statutory body mo le na ani ji ki thak ji somehow we believe is by mistake manana thamane ana magi manana samna habida engineer ga chief engineer ma ga tolo manhala madu engineer na kitang ai pangbam ku nang chief engineer ma ga manade haina handhaba magi kitang thamme ana masigi si chapchana hoji akoin rule sida loimak chapchana fix hoina chamakadoi ne ba rule sida as may be prescribed by the central government harisi central government anytime tawning matam tawba ya poti oireba akoina yamunna akoina sigi eminent bills ko aina matang tham tawro jabo ta concretely rule la salary si ga manani ni rule da lakani mado rule da lakani but hana gisni rule ga sona ta rule 2020 rule nei ko rule sona na ta bita principal act already 5 years ago ina saidi hygiene ngi je chief election commissioner ga managani iram meba make seng se la le hari ne make seng da bisna chumduri ne bodi alne en atop ek mayam yeng biyo ba atop ek mayam constitutional status yo hogadi okay this is a different issue statutory status ta leiba statutory body amagi matang da magi pay scale box allowance mayam che ek ta ibase pak thungna mo loina rules na prescribe to ngak tane ba okay adugi samhabda han manadana putong tongana pot amoina constitutional status te pirama potu constitutional status leita ba potu constitutional status pirame madu chumthrok matamda hoi maduna mi wona pen da ba khot da khadil soin mi kile ni mam di han le mam di anything chumgi chumu lan gi lai ru matam khara lei ro ba jaga se gitang lengak pai si here and there ripples macha ke khokane ba adu ripples macha du ne ne logjo ge ripple macha se uza na kenan ga dong ne hai se kenan ga dong ne hai se da wafum dong tham jage कोई right to information से कोई communication की मनुंग दलाक तो नहीं communication से fundamental की human right नहीं मी अमन पोक में तमदा communication तो उधर का दिमाग सीधु नहीं he won't get anything without communication तो उधर मी हम तो survive तो उंगा वजांग आसी माँ वजांगी फमो नहीं वापम से communication तो उधर का दी information gather तो उधर का दी अमत अंगा मोई दुनी मरा मतलब ना election तो उधर का सुखु India run तो किबदी आया तो वो communication तो उधर का दी human being will not survive run तो उंगा society में run तो उंगा लेबा में run तो उंगा so which one is more important constitution to see how they're going to uzana have the masis taxi hana wang sama na thambi aseng bi yong ta the communication is more important than election yan jinnare uzagi sai ai kitang yan kamai yan jinagi okay hujik has the communication sin nga sagi body do na implement to go potu ne ba akoi na hujik ngane da implement to go policy program di wana te ba body ani si khena ada hujik has na hana wang thangalam du downgrade to wahai wahai di sidare ado akoi na di masi resilience na la magi aseng mafam da lakpa kan da mana to go do ba thabak tu da karam soibi lak ka de gisne ba hojik ai communication to go da bani inform decision lo go da ni inform decision lo busina citizen amana mana inform decision to kan da leibak tu chakhol ka de ba madu ki wakhalon chuni ba khoi na kano maximum governance minimum governance na koina puthok ba khoi gi BJP gi slogan le se madu ki wakhalon de ba adike mo msa gi ek
is the implicit on explicit on yaujaba yari gai di akhoi na masi public domain da hangak tringai da hana puthokadam ni kai se akhoi masi ek masad yaujari ne ba madu ki compliance sumu disclose to godone madu thoi tawdan hana le madi mayam upload tawdana mygov.in da dum hakkotan ne tongana even du ki site sim da information launa bagi matang tawle samna harabada BJP led government na the India led government tawse ek masad ya magi intention do maximum governance minimum governance phangna bagi damakta ek intention de koina kanna honna jari ne ba tabudabu madu ki ek intention du phangna bu hona matam da ngasa gi rationalization darkar am leiba institution du magi leibam to statutory body ga constitutional body ga ani du gi khena bu du khatane ba koina semi je adubu magi sagi koina semaga se rationalization tawra matung da body do not talk about thabak to the he na phada ba tawri ne he na phada ma tawba si akoi intention du ne ba ana aina si matang sida thamjani na legislation ama interpret taw matam da masina thabak tawbudra tawroidra haina interpret taw matam da akoi han badi yang si legislative intent tu ne ba legislative intent si wahi masasna phongdo pangandre kadai digi logani koi na ngasai gi magi amendment bill sida yaujari ba masi akoi gi masi principle ne ba koi interpretation gi masi gi statement of objects and reasons masi yauri posting chine ba koina interpretation legislative intent hai legislative intent da seng na hairi ne ba koina masi semdopagi maramdi rationalization ni masi mangna maram oidana sagi body du efficiency mada akai ba karimta law adigi mu tasina munna khajalagadi kamai tu na kai du si rule tu da loina magi maramdi law has to be certain legal principle amane ba rule da hapaga magi perks allowance amama loina pidori ne ba adugi matung na leje matung do aine anytime handhaninge haigadi madu legal principle gi wang madu na court na dum kakhala kane ba maramdi fundamental right ne simachu aina tolo lupa changa phangam madu sarkar na pamdre haidana ai lupa chambi phangadi madu ai gi fundamental right kairabani na fundamental right kairaba si obviously court na dum balang kakhala ne adu mechanism mayam su leidna ana mechanism mayam si as a in juxtaposition parakan de khoina khangse masai efficiency du di suwan handa de okay mamdi law do certain on leidoi ni only hoji hairisi act yaujir ma potu masai gi statutory body gi leifam to ko leam ni act yaujir ma mana koina koi motadi masi lan hapa mani na hairi ne ba lan hapa madu ma gi leifam to ko jaga da ibachida aikoi motadi ripal masa ma thoi sidi ha na chahi 2005 tagina 19 chahi tara mari sida mayam ena samam chai aran ba cham nga ngadi chumamba la ko adu maina chahi tara mari chala bani masi leibam thuena masai mind set to the lak potu akoina achumba fact tu khanga matung da saina thang pasa ripal macha ma thokpane na maina khanjei federalism gi matang do oh federalism matang federalism da soi have se federalism che akoi munnam ta yengje federalism hai posi india gi constitution hai je quasi federalism ne koina hai okay akoi gi leibi भारत ची फजना मुन्ना खगम मतुंगदा संविधान सेम कांगमु सिंगदुना मसी फेडरलिज्म अमेरिकन फेडरलिज्म के टाइप ता अतोप तोपा सेंग फेडरलिज्म हाइता पूरा माना स्टेट इवन अमेरिका दि कोनी गेंबे फ्लोरिडा की सिटीजनशिप अमेरिकन सिटीजनशिप इवन ड्यूअल सिटीजनशिप बु लेरिने स्टेट की सिटीजनशिप मा दुमाइना मागी तोंगान संविधान नि मागी तोंगान सुप्रीम कोर्ट पूरा तोंगालिने बट अखोगी स्टडी अखोगी लोकल सिचुएशन मयाम जे पुन्न यंग कांदा मसिगी यामना फेडरलिज्म है पोसी चानदे अदुना क्वासी फेडरलिज्म ओगेदबनी है पोसी संविधान सेमना हायमबनी फेडरलिज्म चानदे फेडरलिज्म मानबा क्वासी फेडरलिज्म आसिगी कॉन्सेप्ट पुथुरैनेबा संविधान सेमसिंगना अना मदुगी मतुगिना नेबा खोइना गसी लेरिबा गसिगी आइन कानून सेमबि म्यामजे मदुगी प्रिंसिपल दे मदु सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यावजरा पोनेबा अदा मदुसु सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेबा क्वासी फेडरलिज्म इल्लगा नेबा सेमिजे ओके क्वासी फेडरलिज्म दा इल्लगा सेम्बनी हाबनी मतम दि पुंलो लोरे लास्ट अखोगी क्लोजिंग रिमार्क ओइना युजा सरत सुलाक चरमगे तेन तक थम्बियु करी हाबिनी आई आयाकना हाइजनिंग बदि सिगी एमेंडमेंट से सीना ngasai hujiki tenure gi matangda salary gi matangda loina back oina ma thamme okay it is very much back ne ba clear oin thambiram badu clear oin thambadu central government lep kanam ne hadi back ne ba that means central government na akoi gi loina control tau yai haiba ne ba loan amadana ani suba akoi gi port amadana akoi gi central gi CIC adu commissioner aduga state ki CIC commissioner sing se makhoi sigi boss se
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯞꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ Okay. ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯣꯏ ꯂꯧꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ their boss is sitting there in Delhi ꯁꯤ ꯎꯠꯂꯦꯕ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ Okay. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯂꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ 인스티튜션ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯞꯆꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯏꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ Okay. ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯐꯪꯁꯟꯅꯤꯡꯗꯣ Okay. ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯐꯪꯁꯟꯅꯤꯡꯗ ꯁꯣꯛꯑꯕꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯣ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ Okay. Oja Babloo, the closing remark kari wahum thabini. ꯇꯦꯟ ꯀꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯎꯖꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯄꯔꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕꯗꯣ ꯑꯥꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯚꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯐꯇꯔ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯔꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯐꯦꯛ it hides lot more than what it actually speaks out haitare aduna rule laktri baubudi akoi rule lakanda mo manung hona makom tawbiyo haijani Rule lakanda hairiba bill se pass okhimne ek wala ni ek wala matung da lakadri ba rule mayam to yenga amuka khana mathuk tari hairiba hujiki onadi will be prescribed may be prescribed by the central government magi tenure su matam su central government prescribe tawni aduga pay allowance su central government prescribe tawni magi service ki condition terms and conditions su central na prescribe tawni hari wafam singasi rule oina wala matam de kamai tawde han de rule book na tabita hanagi oinadi principal act adumak chahi manga oigani magi salary na CEC ga managani natraga chief secretary ga managani hadna loina palla thambiram bane adu hojikti central government prescribe tawni have in the center na somewhere high information center sing maru in a commissioner sing asibu control to pamra habu gi mami hojiki onidi tari but let's wait for the rules la matung da pamra pam da haido da make sense khangani on the ngasi on manu hungi thamchi matang chalu sinjar ngasi thamchi oja Babloo oja Sharat amadi oja Nongpoknganba lemri ngasi thamchi ba thawai hapti khibam di mapung phan gi dum to oja hum amukana tha sapunu chari appreciate your joining machine ngasi gi manu hungi thamasi gi edition se karam to bi buge ko dekhan ber ko yagani koi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment number the feedback tha ber ko yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off.